Imaju snažnu konkurenciju u cijelome svijetu, pa ipak klijenti su im renomirana imena poput Hilton grupacije. Osim toga, 50% svojih proizvoda izvoze. Jesu li iz Hrvatske? Da. Iz Zagreba? Ne. I upravo to njihovu priču čini još zanimljivijom. Sigurno da Sisak nije IT grad i da nema puno tvrtki koje se bave, znači, informacijsko-komunikacijskom tehnologijom. Bitan je bio start, ali uspjeli smo taj start prebroditi, napraviti dobre projekte i sad nam to više nije tolika mana, osim što idemo na sastanke po raznim europskim gradovima, klijenti dolaze i nama. Dobrodošli u Euroart 93, tvrtku s adresom u Sisku, Njemačkoj, a uskoro i Francuskoj. Od 1993. godine, kada je osnovan, Euroart debelo je prerastao okvire marketinške agencije i pretvorio se u vodeću regionalnu web agenciju. Negdje 1999. počelo je u stvari zamah sa web stranicama, zatim web aplikacijama, CMS-om, programiranjem i do danas i iPhone, Facebook aplikacija. I došli smo, ajmo reći, u Hrvatskoj da smo u poziciji da imamo dosta velikih brendova, velikih firmi s kojima radimo i dakle zaživjeli smo kao prava agencija. Badel, Labud Zagreb, Encijan samo su neki od klijenata ekipe iz Siska. Ostali se nalaze diljem SAD-a, Kanade i Europe. Za bolju predodžbu govorimo o više od 150 web stranica, domaćim i stranim nagradama te priznanjima. Evo, za sad radimo dakle za najveću, ja ne znam točno izgovoriti, Sberbanka se zove, dakle ruska najveća banka trenutno. Radimo za Hilton grupaciju, sam već rekao, dakle jedan kompletan nekakav otok koji su oni uzeli, Hilton i sredio, dakle luksuzni resort. Radimo za Kanare, isto tako slična vrlo priča, oni su došli preko Bahama do nas. Radimo kanadske radio stanice, dakle sigurno 5-6 radio stanica u Torontu. Sada smo krenuli u izradu mobilnih aplikacija za iPhone, iPad, Android. Znači, planiramo i neke vlastite projekte s kojima planiramo, znači, ponuditi neke proizvode direktno na tržište. No kako je moguće da neka malena agencija iz Siska dobiva ovakve klijente? Pogotovo kada se uzme u obzir da ovakvih ili većih agencija u svijetu ima koliko hoćete. U Euroartu smatraju da ih je izdvojio individu klijentu, neovisno o tome je li riječ o malom ili velikom budžetu, izradi stranice, kompleksne Facebook aplikacije ili portala. I mislim da je to nekakva tajna, dakle ona nekakva, ajmo reći, kreativnost uz to, da stranica vizualno izgleda lijepo, da stranica je funkcionalna, da je okrenuta korisniku i to je onaj dio u stvari koji nas je probio na tržište svjetsko. Ostalo je učinila usmena predaja. Danas ova ekipa iz Siska radi punom parom. Radni dan počinje u 9 sati ispijanjem brzinske kave i briefingom. Tipkovnice zveckaju, svira radio. Na prvi pogled mirno, nerijetko i zabavno. No jedno je sigurno, ovdje nema šablone. Rekli smo da ovi kreativci dolaze na posao u 9, no s razlogom vam nismo rekli do kada ostaju. Fiksno radno vrijeme kod nas ne postoji, znači trebamo se tu doći do 9, a kasnije kad ko ode, s obzirom da imamo klijente iz drugih vremenskih zona, iz Amerike, iz Europe, i drugih kontinenata, tako da moramo i njima biti dostupni, a oni su, ne znam, mi završavamo radno vrijeme, oni tek dolaze. Zabavna radna atmosfera je, ali je stresna. Znači, klijenti na webu očekuju odmah sada i zašto nije bilo gotovo. Ideja može nekad pasti u 5 minuta, a nekad stvarno to potraje i onda zna se klijenti naljutiti, ali mislim da uvijek u krajnjem proizvodu da onda bude ipak zadovoljan i da pregrize to što je se malo rok produžio i nekad preskočio i tako. Rad s klijentima uistinu zahtjeva dobre pregovaračke sposobnosti i toleranciju. Neki se ljute jer im nije stigao mail, makar im ne radi internet. Drugi se zbunjeno pitaju zašto se slika web stranice ne ponaša kao prava web stranica. Trećima se sviđa pomisao da surađuju s ovom agencijom, ali pod uvjetom da ona nije u Sisku. Njemci su dosta bili skeptični na tu varijantu Sisak, pogotovo Hrvatsku, pa su onda rekli da je bilo dobro da tamo otvorimo agenciju. Imamo jednog velikog tamo klijenta, tako da nam se to isplatilo. Zapravo, ovoj ekipi isplatilo se puno toga. Sati i godine marljivog rada, noćne smjene, strpljenje u radu s klijentima, pa čak i grad u kojem se nalaze. Jer Sisak nudi nešto što je Zagreb ili kakav drugi veći grad nepovratno izgubio. Mir. Toliko potreban kada radite kreativan, a istovremeno stresan posao.